Ima 27 dana. Ima 27 dana. 27 dana. Sad je miran, čekaj. Ne, pusti ga, baš ne vjerujem. Ima 27 dana. Ima 27 dana. Koliko ima mjeseci? 500. Milion. Idem jest. Mogu... Sam stavio... Mali. Slatki. Slatkice. Aj, ne glist. A, ne! Nemoj me kljacnut. Kakvi slatki. Slatkica. Evo unutra je njegov brat. Ne, pašće. Neće. Miran. Ne. Budi miran. Izađi tu. Ne. Ne na majicu. Da mu dođi ga primi. Što bi ti spavao? Ništa, samo uzmi. Neće ljocati. Ono će moju majicu ljocati. Vidi. Da, Ja, šta radiš? Baš je slatki. Slatkice. Dajte ga ti da mu pravim kožu. Slatki. Neće on meni past. A počeo kljacati. Ne, primiran. Pašćeš mi. Maleni. Slažeš mi se uz majicu, mogu bi na nju se zalijepiti. Ne, pašćeš. Ako padneš, ajme tebi. Malecki. Au! Ja vidim da će on pasti cijela tu rupica. Čekaj, da mi ostaje na jednoj ruci. Jatkića mala, čekaj da te pomažem. Čekaj, aj, pašćeš. Zraj ga, neće pasti. Tebe zanima samo moja majica, ja sam ti rekao da ćeš se prilijepiti. Ne zmazuj majicu. Aj, pazi, mali. Nemoj me kljoču za prst. Ne glist. Ajde, odite na bus onda. Evo. Katarina, morate na bus ići do 5 minuta. Evo. Ajde, idemo sad unutra mali. Dosta je za danas. Ajde. Idemo sad kod brata. Evo, bravo.
Sad ćemo mi poklopiti, zatvoriti. Evo, već je tata. Ide unutra tata sad. Ajde tata, odi. Evo.